mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong te inzain chibai le vek ule okas ni somni inrin ni ania dama in om theu kan be sei international news le politics lam kan ngai thau le don nia China in Taiwan a rikrap chhun zom zel okas ni som pakua nimin zirtop ni tai khan China aircraft le long engemaw zat chu Taiwan radarin mule ni in voin khan Taiwan Ministry of National Defense chuan thu chua siam Chinese Academy aircraft somni le pakhat le indolong panga te chuan Taiwan Strait Median Line an luta aircraft som pasari te chuan Taiwan Strait hi an paltlang nge yani China thona te hi JH-7 fighter bombers Sukhoi Su-30 fighters ni le Shenyang J-11 jets pani ten ne Taiwan Combat Air Patrols CAP Navy ships le Air Defense Missile System te chu anin ringman view maya ma se in kana em chu athleng talovani darkar somni le paliliam ta chung khan Chinese aircraft somnga le pakhat lian Taiwan Strait an luta missile destroyer le bomber te an nihlom PLA te chuan Taiwan kongkabula China jet fighter te kan da taran mai ti inan soyani tumpei yun Taiwanese Air Force Vice Chief of Staff Operations chuan China PLA te hi atak rama nilovin suang tu anarama an lenga an soizong hi ataka thlenga nilo ati hetianga China in Taiwan avo fo ta ka chuan United States chuan China sipai te dannan tunkar chauhian engemaw tak ti atum ni inan soibok House Speaker in Taiwan atlo zo chawa Congressman panga tenan tlo vele taboka China hi athin rim view ni nalang Sukhoi 30 MKI pali le C-17 Globemaster pani nen India athok chuak ve taboke Indian Air Force thok tu te chu nimin zirtop ni khan Sukhoi 30 MKI fighter jets pali le C-17 heavy lift aircraft Globemaster pani nen Australia ramanei tur pitch black exercise atel turin an thlok chuak veta Royal Australian Air Force RAAF chuan ramsom pasari Air Force te hi an mi khual dona China le Russia in tho sakreng el sena na ti ni berina lang kumdang khan pitch black exercise hi an lo nei ve to thin renga kumsang ni le som pariat thleng khan nei ni in COVID-19 awangin sang ni le som ni le pahnia nei ani le ta chau zo ka ni tuntrum exercise hian chorkar thum chung zet a o don ni inan soi Royal Australian Air Force lamina an soidanin chuna po zana po exercise nei anianga Australia rampian zia le environment angin indaw nun chan anzir mup mai don ani Australia Canada France Germany Indonesia India Japan Malaysia Netherlands New Zealand Philippines Republic of Korea UAE Singapore Thailand US le UK ramatangin tho na zat chuang le sipai sak ni le zangalai antela an thom an tham viawang okas ni som pakua nimin kha thlen kim ni ania September ni riat thleng Darwin Australia an chamang Indian Air Force contingent te hi sipai za chuang khretan niya group captain YPS Negian a hawane Ukraine in US dollar makta duai za sari le som sari le pangaman hu Ralthuam adong le don okas ni som pakua nimin zirtop ni khan United States chuan Ukraine tan US dollar makta duai za sari le som sari le pangaman hu Ralthuam pek le atum thua soi Ralthuam lian ba ka heng scan eagle surveillance drones som panga mine resistant vehicles som li anti-armor rounds sang ni le howitzer weapons tepo atel don ane Russia sipai ten Ukraine chim lam le chak lama boman kam na sa siya Ukraine sipai tan
malampan a har sa hle ni he an har satna sut kian nan US chuan mine resistant ambush protected vehicles MRAP le mine clearing rollers te hi angai poimo hle ni in official tenan soi Secretary of State Anthony Blinken chuan tuna Ralthuam an pek tur te hian theina sang takanaya Ukraine ral do na konga danglam na nasatak athen abei sei thua soi Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Twitter alom thu soin mel masipai te kan hne theinan malak na thar kan mule ta ti in aziak Biden alal nu sang ni le som ni le pakhat okas thla atanga voin khenga United States in Ukraine atan puina hi US dollar 10.6 billion lai atling ta dermaya US Defense Department in anda khol sa Ralthuam apek hi atum som pakuana ani tabok tuntuma Ralthuam apek turzinga hawitzer som paruk anti-tank missile sang khatle zanga javelin missile sang khatle azat tarlan lo high speed anti-radiation te atel bok het yang zat lek Ralthuam hian Russia sipaite andau ne theyangem tiero zona om thei tur chunia Russian Defense Minister Sergei Shoigu United States apu angkhan Biden admin hian Russia hi chua tak tak tum lovin in dona chel khotlai mai ni te poina lang United States chuan tun hnai khan Russia ramri depa boma thak ni in report oma Moscow tan po in ral rin na tur om veta American B-52 strategic bomber chuan Europe rama nuclear bomada ni in an soya tin Russia ramri atanga kilometer zalile kahla Arctic region boma thak ni in an soi Eurasian Times chuan tun madeu khan Minot Air Force Base North Dakota atangin Fairford Air Force Base UK panin American B-52 bomber palizet an thlo chuat hu alo report to okas ni som pariat khan American B-52 te chu Swedish JAS Gripen le Norwegian F-35 fighter patni ten anzui ti hriatani le boka Andoya North Norway thanglama bomber task force drill annaya bom thak danan zirani American bomber te hian GPU-32 bom pathum lai thak nia soyani bok B-52H Stratofortress hi long range heavy bomber ania mission chi rang rangata na man theyani supersonic speed aya chaklo subsonic speed in van boruak fit singa asanga athok theya nuclear emo precision guided conventional bomb te emo aphur theyani Commander of the Swedish Air Force Major General Carl Johan Edstrom chuan tihiana soya American bomber thate na JAS Gripen fighter aircraft an thok vehan muhi lomna turtam tak omani chuti rualin NATO chakna le NATO ram te in pum khatna a entir bok ati American strategic bombers te hian Russia ramri lam an shoot than lova amaro chu bomber task force dri lawang hian Russia hian malak vele thuai arin omani hi Nordic ram te po Russia laka Air Force ti chak turin ma an lave meka Finland le Sweden in NATO an zom to dona wangin Nordic ram te chuan tho ho na siaman tum meka modern combat aircraft zani le somnganen Air Force chak tak andin ve dona ni Japan sarkar chuan Japanese thalai ten zuin an uardeu theinan campaign abei ve mek vetlat mayale mihring hi kaninang lo veu maya Christian theuthewa po hian keini lama zuin mi te hi chu van ram po kai lo tura kanin da hian lain khochak le khothlang Christian te eroin zu hi an hlimpui veu maya anni lama chuan total prohibition ti ang chi po hi man ngai lovin zu azalena luhai khopa in duero an tam lo veu wani keini lama chuan alcohol le wine hrim hi kan musual view maya kan khap bur maya ni mase zu zalen na mun kan then om silchar ain
zu wanga poi khoi hi kan tam zok dai le loya khapani ta ka wanga in chak ta tlat mai hi kan tam hle aniang chati ni lo se enga nge mizo thalai te hian zu hi kan in chak viu don ni Japan sarkar chuan alcohol wine le beverage satanga revenue a mu thin chu atla niam ta hle ti a hria a chumi siam thatnan tunlai hian campaign a nei me ka Japanese thalai kum som ni atanga somthum le pakomi te chu zu in war turin anin fuih chho me ka ni COVID-19 awangin thalai ten zuan in claim pha a population thlengin a ngong antia rui lutuk lova mi pa le meichia ten zu an in hian nu panun thlengin phur na apea naute piang an tam pha theiani anti le zela COVID-19 awangin kumni chung zet nun phung a khai laka Japanese thalai tam tak chuan zu in na chang an threto lo hiala naute piang po an claim pha nin an soi tlat mai hei hian anram economy le population na tlak niam tira nakin hunatan apoi theidon antia chuwangin Japanese sarkar chuan thalai te chu zu in uar deuh turin a fuih ta ni kum sangkhat zakwa somkua le panga a Japan mi puin zuan in ralzat chu chorwalin mi pakhatin kum khata zuliter za in anga chhut an nia COVID-19 nu hian sangkhat zakwa le somkua le panga kum po kha an phatalova tondin muna mi pakhatin kum khata zuliter somsari le panga chau a in anga chhut ani Japanese National Tax Agency chuan Seik Viva ti campaign a kalpuya atum ber chu thalai ten zu in an ur theina na kai harani alcoholic drinks kan ti mai heng shake soju awamori beer whiskey le wine dema na san thainan enge motak business idea ron din chua pui turin thalai te an som boka kanin anglo deuh hlekani hi Seik Viva competition a hian business idea nei te antel theidona entry fee a omran lova zu demand asan le theinana sumdon na kalpui dan tur tha a hria te chuan sarkar tan puina in man la theingal buk don ani September ni somni le pasari thleng proposal thelu theiania November ni soma Tokyo muna result puan aniang zu hi rui buai thak khopa in turani lova inti phurna to ka inero aswal lo ani mai theya pathian thuin min zirtira tang chuan thileng kim zu emo zu lo emo a engama hi rui pui adu lova kan hei theilo ani poin chungko din mun le mani eizon na tit tha theilo khopa rui hi chu bible chu soilo kan chung tele kan then omte tak ngian poin an du vak lova Japan mi tenen hian kanin anglo hle ni hi hetia han soita ka hi chuan Mizo thalai Japan drama pem du hi kan tam viu mai theiani ole khati khan tun tuma international news le politics update chu kan ti top phot mayanga mai lofa min lo thlir saka min lo ngai thak sak zel turin kan nge buka chu in za chunga kan lo me